Hi everyone, welcome back to another video. Today we're going to talk about the 21 Tara Bodhisattvas, in particular White Tara's aspect, and her mantra is Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. And I'll link her down below in the comment section so you guys can read everything out. And let's just reset her mantra. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayishana Pushtim Kuriya Soha. And may all the beings that are watching this video be blessed in White Tara Bodhisattva's loving embrace, as well as the Buddha Dharma and Sangha, the three jewels blessing all of you. And may you have a beautiful, blessed day. Ami Namu Tol.